koto mauriane tenade bueja kino somero ingare no kesde poto ejenu tu daibe akiro tenade balwa lode wadi katogwa ngesda rabbe koi nade mame alibunet okira James lode rapolone somero ngesida ekeoni to bale beja kaitogwa ngeside bude mwanga swamu kapeda rarlo ipuda swamu no kebon mamde tupiti kisila ra ngesa tungana ni lo esiomiti konye mametori keda ajena ngini na ingare nikin koto ngesi no keno iksoma ngesi meranu etupita kisil mamu ngesi tiedo luloda tikweta le mare sek emutana kina kira mutana kin ebu ofisi ebu ni bale joko inera sesnu inatedo le parare ebelo kina ki kwa swam no keno koto ngesi Milton Jofro kuna lode reman mana loda isomeroi o district alo kongora ngesi da buda ichora kikwa na ngarno kadoke nanu do kwa panyuni da ibe kiuni ta kiroto na ada ire nikin kairere ijautene loda iswama koto mosomeroi tetere da iti dishari gungeta kana tikangun ari yente sidabe alo pana lo patere head teacher era be ide sa temare vera nguna rasu no be ari yente sebe rasu no sabe ide sa temare vera mwari so rasu no sabe otega ikubona be mama nganyeri tibenyamen do osala kibere benyamen mepenin konyedo isoma bera baisike atia kwa kujawi me training lek do ranga rakini ngesida ujeni sida role scale be kusia na tumusomero Emanele tome tapolo na ichulo ngelo C3 otemulo omukura ngisda toro na retogwa ngino ikanuda akiritora kiro doke na nudo kuju apona kiro uno kiri arere kuju atipete rokodo bere tungalu ngare no kulu kwa pe konai epupo kena kiro uno Charles Benjamin Ogwang loda itoroni ta ngisda iketa robala daebe mamoda ngisebuna ikunya kinne peche fedo ya PSK nara kiroto na de wadika kitoringese kao aibaloa ngisda mamde tauni janga bongor ne je kao akro nga jen na beit bonbe itolo mo auditor report ngoni tacha mna ngai yengun asodo ngai todikini wura ka bonbe kwana report la da auditor alemun lo la kotongo anyo no ngelo mama koto etwete ikesa kokoi kapune wura ka kawanyo won dodo bonbe ye chairman lo ko jo bo nyu nyeso bo koko mamu churanga chamu dibore ni mama nga nyu ni mama nga todikiri wura kanyo ni accountability kiro ducha takanto somero mamera ino ikiritere o tamara beresi da kwa pe school management opinion leaders la iboy sita anyini aitama iboy kino seta ikonai aitemono kina kero okuna lode rai mani mana ngesde yata kini tai chorakin apedorosho nudo temona keranyu ni debe sekunete ionete piti asom koto jai ai tutoket na kisela la ngara kinti kesi asom kech the constitution of PTA for a school should be there. Arera SMC 3 years. PTA should not be 3 years. Narai emunare PTA. Oh japa. Ada unika rumuni uni ije iguro somera munara shoma. And one of the requirements that I want you to be clear in that constitution. Ali munebe, if you are to be a member of PTA, first pay money for you to be a member. Then you qualify to be elected and to elect others. Jane Florence Akareu tunasekara tupiton keogwango komiti loka PTA ngisde poni kopa kine ya PSC kanepe kanen kotanga ngarna neje meban PTA balo to au pasi wanyite sibana ne koni yango onchero bijala ngetinya kuneta tipi Kanuka TV East Martinopolo Kongora District.